Raket terbaru collaboration Max dengan Disney Stitch. Cute dan ada power. Berat 4UG 6, balancing head heavy, stiffness medium flexible, grommet ada 76 lubang dan maximum tension boleh tarik sampai 30 pound. Shaft super slim shaft, ada teknologi 30 tan high modulus graphite, frame sweet spot besar, jenis aerobox frame dan ada teknologi high modulus graphite. Setelah ditimbang performance swing weight, kita dapat 90 kilo. Wush, raket comel tapi spek baru. So, gabungan semua ni, raket Max Stitch ni sesuai untuk kolektor yang suka kartun Stitch. Dan dalam masa yang sama, boleh support pukulan solid, ada power dan smash. Kosmetik memang cantik. Ada warna pink dan biru. Raket ni eksklusif dan limited edition guys. Nak buat main pun rasa sayang tau. Beli terus!